Now PCN yang negajan miet ngena pai biang syagi benta jong ke kubor. Kawi kejingja kebelapan par yang kriat ikipat ba keriboy. Ha kabagi runar kelalit rung ha yang sa jong wei urang ba kabadan ha kesnong tasor mau dekhar. Ha kemiet jong kesimpalai jong ketayo. Bat kelashim senan negejing im jong ni urang ba da kabadung diginar na kerendang jong u. Ha kawi kejingja sya penyak beriau kebelapan her serniau ya kinong song senong. Uwe orang ba beriau la sya penyap da ba sya pom da kenja tiar banap na kibenta banadian jong kerendang hadu bonda ya pasien. Kene kejingja besmo triam kelaja ha kamiet jong ka arkulai trik jemang arajar arkusau ha kapor nyo beje ye ha kesnong tasar mau dekhar ha distrik Riboy. Kembali ojing tip kene kejingja besmo triam kelaja ha kene kesnong ka ba uwe orang ba abla tip kerteng komu amison moru lai pesan senam kerta. Ha kaba girunar kibala rung ha yang sa jung kat ba udang don marwei ul syapom da kene kenja tiar kabanap. Nagal yang orang ba snong uba ar mukhe mulia tho ba kene kejingja ke besngosi ke balawan ha ba kene kesnong kalau shisha ke ba omla ban pediang hak imlang salang. Uli tho ru bule yo jing te balo kene kejingja ke besnotriam ha ke por nyus tengi ai damiet. Ha ga ba mau lem ba kinong elam snong kelalet bran kene ke yeng bat lab uli orang ba bula tia lengktar ha pedeng kejing lingkian ke senam ha yang sa jung Mar nagliang ke snong kelap tip skibot kulit ka thanak nong po kibala po ya kene snong ban penlong ya kejing tokit. Shosho nagliang orang ba snong badu kunyi jong unie ubala sya penyap. Kila pendram jor haro kene kejing ja sya penyap nu nong snong kabala ja kene kejing ja ke besir kai. Nagliang gibor kulit klara aru ikat tu kan ingut ki beriau kibala susu badan keti ha kene ke kampenya beriau. Muslim. Kemari hiar nakali awan amit kemari hiar kali layo ko te gilapon dan ang ngalaong ang tilupon ang tawad ya kunti wajah ta insawan di durong ba bansawan di merepek mo tim ya kisyo na dan yang gini ro kumgaye tim tukur anong dapat ka so pendit bat jinsnya lunga ma apa pura iskata ni da ong beriu ba sniu mo ko ni no man ong ba ha dai da ong ba sniu ndai kanjia ka ni pot ni sniu dik ni sniu mo bat dan ong mat dia ban suspect dia kino nimla ndai kidon tidak sin rumala kumali keren di prasno ndai ni sia ni suai suatu pertaan kubang ilayo sekarang cukup cepat ya di buat pertaan seperti sucia yang datang dengan begitu nak yang jungi ro long kai ke ba susi mau baca apa usah tahu ni kini juga ke ba long ke ba sungiu usah tahu penting di belum kena di waktu bang ni ro susi lihat ke ba dari ketiga jasa ni apa orang ba amison muru ke habade ketiga jingja nak kaling jungi slong ro nyempat tip meno ba le kam re yang bunyi ro mong ba jidon kita hieng hadin ba jula le hieng juu jula lap ba kemudian tu kala dia hieng nak dia jungi marmar hi masih tip kata la tip kulit kulit marmar hi la polis tu cakap di hadu mata long panut banong mano ba dengki kita kam re gidon di long bang suspek di kulit kila le dia ka kamram ko juki di yang ini pun kasnong long kapat ga hai buat sampai ba bikin simkia kita kang ba penom jam mo kasnong ko tau sama don pun kita giding jam kasnong ko tau adon pun kita gibru long kanong ka jima mo ya kasnong ko tau martila sedang mata sisir biasa kin simlin yang kita kam kita yang tempat ada buat sedang bagi simkia balik ini pada kam kena yang begitu kosong ro min nyerap ke bang nyela dan nyerap nang bang yo macam itu le ba le gitu macam